A čujte, umjetna inteligencija jest hype, ali nije samo hype, to je nešto što se stvarno događa i na ovakvim konferencijama i sličnim konferencijama upravo ljudi mogu doći do pravih informacija od stručnih ljudi. Evo recimo imali smo tu nekoliko divnih prezentacija, pa i ova zadnja od McKinsey-a gdje su nam dani primjeri iz prakse, gdje su nam dani svjetski trendovi i očekivanje u budućnosti. Mislim da je upravo to vrijednost ovih konferencija. Ja vjerujem da bi svaki senior menadžer, znači članovi uprave, ljudi koji se bave ozbiljno poslom u smislu odgovornih, malo većih ili onih, kako se zove, poduzetnika kojima je to interesantno, ovo je idealna stvar. Zato jer ne možete sve pročitati na internetu, bez obzira koliko su nam blizu informacije, i razmjena ovakvih argumenata je izuzetno bitna, jer tako kreirate i sami svoje stavove i tako isto i propitujete svoje stavove. I to je meni fenomenalno i preporučio bi svako. Pa mislim da je dobrodošla za sve one koji žele nešto više saznati o tom buzzwordu, o tome šta se događa trenutno u svijetu, u području koje ima ogroman utjecaj na naše živote, imat će sve veći. Znači, dobrodošla je svima, od studenata preko poslovnih ljudi, ljudi koji rade čak i u državnoj administraciji, dakle mislim da svak može nešto naučiti. Pa iz mog sektora, a to je farmaceutska industrija, definitivno pun pogodak jer umjetna inteligencija i zelene politike su nešto s čime se mi aktivno bavimo, odnosno borimo, ajmo reći, i tražimo definitivnu korisnost umjetne inteligencije, a i zelenih politika u našem unapređenju rada, odnosno analitike, u iskorištenosti svih resursa što se tiče podataka, ljudskih resursa, odnosno zahtjeva nekih državnih politika, odnosno zahtjeva pacijenata u našem slučaju, kao krajnjih korisnika naših proizvoda. Definitivno ovakva nova saznanja i ovakvi novi alati su korisni za farmaceutsku industriju, za bilo koga. Kao što ime govori future is now, to je odgovor svima nama. Jer ako ne vidimo što se dešava sada i ne predviđamo ono što će biti u budućnosti koja je brža nego što mi mislimo da će biti, onda ćemo jednostavno zaostajati, a to ne želimo. Mi hoćemo biti, ako je moguće, i predvodnici, a ne samo pratitelji. Dakle, ovakav tip konferencije je definitivno koristan. Apsolutno. I za nas kao sudionike, jer možemo čuti puno drugih stvari i razmišljanja, a i za publiku kao može čuti smjernice i kretanja koje se dešavaju.